Misyon ng taklo te ikaw ay faktura. Kung katsong tu set na hundi tak may minsan kinikan lo tu kan soye. Amen. Kovel kan sam sungin ikaw ay nahikan te pui berle kan muon na. Kan so na kan him na lo ni formro se. Kovel a hian ikaw ay sa jin sa kan pui berlo ni sila. Kan tam sungin na tera ikaw ay faktura kan ni fokte na. Kan lalmai so Krista ikaw ay le pa mga na. Kalau tiada kai kau isir tina in pona tu tak so. Tu nak aku kuanin sah ni nak hari lawang zero se. Amen.